يدع قدمه الشريف على وسط جهنم كبر اغرون الله جهنم آنات مهالو ላይ ያረግባታል ይረግጣታል السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودنا يتكبراتو ተከታታዮቻችን ለምን ይሄን እንደሚሉ ታውቃላችሁ ልብ በሉ ወሃቢዮች ይሄን አይሉም ስትሉ የነበራችሁ አሁን አጋለጣቸው እንደዚህ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አካል አድርገው እንደሚገዙ ለሁሉም ግልጽ ነው አካል አምላኪዎች ናቸው ሙሸቢሃዎች ናቸው ተመልከቱ شرح العقيدة السفارينية ይባላል የኢብኑ ዑሰይሚን ነው ማለት ነው እንደምታዩት ገጽ 128 ላይ ምን ይላል ልብ በሉ كتاب لي لب بلو أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح إلى الأود بهل ماينت بمن ماينت ملكو الله فطران أي مسلم بلو تشبيه كالله ما ترات أمسايان كالله ما راك على يتككل هيدا الله ماله تملكتو الزيقا لأنه مكنياتو ماله ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة هاله ምክንያቱም ማለት ልብ በሉ በፍጡር ነው ቅያስ የሚያደርጉት ፍጡር ነው የሚያመልኩት ስንል በማስረጃ ነው ምን አሉ ሁለት ነገሮች አሉ አይባሉም ማለት በመሐላቸው ተሻቡህና ተመሳሳይነት ያላቸው ቢሆን እንጂ አለ ማሚን ሸይአይኒ ሁለት ነገራቶች አለ موجودين አሉ የሚባሉ ኢላ ወበይነሁማ በመሐላቸው ያለ ቢሆን እንጂ ተሻቡሁን ፊል ጁምላ እንደው በተቀሉ ተመሳሳይነት አላቸው ይመሳሰላሉ በሚል እንጂ ሁለት ነገራቶችን አሉ ብለን አንገልጽም ማለት አላህን አለ ካልን ከፍጡር ጋር ይመሳሰላል በሚለው ነው የምንገልጸው እያለ ነው ልብ በሉ ولولا هذا التشابه አለ ይሄ መመሳሰል ባይኖር ኖሮ አለ مستطعنا ان نعرف المعنى ابدا አለ አላህን ከነጭራሹን ማናውቀውም ነበር አላህ ፍጡራኖችን ባይመስል ኖሮ እያለ ነው ልብ በሉ فلله حياة وللإنسان حياة فهناك نوع من التشابه الأول اللهم حياونا على سنل فطرانوچنم على سنل اللهم فطرانوچن بمي مسل ملكو مي مساسلبت بوتا አለው በማለት እንጂ ምን አንልም አላህ ፍጡራኖችን በጭራሽ አይመስልም ብለን አንገልጽም ይያል ነው ስለዚህ ምን ይያሉ ነው ይሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እግር አለው ባት አለው ይያሉ የሚናገሩት እነዚህ ሰዎች ፍጡራንን ለማስመሰል ፍጡራንን ይመስላል ለማለት አልፎም ተርፎም ፍጡራንን ስለሚያመልኩ ነው ተመልከቱ ይህ ነው ያላቸው መጨረሻቸው ቀጣዩንም ተመልከቱልኝ የቡኻሪ የሻሪሖችና የወሃቢዮች እምነት ልዩነቱን እዚህ ጋር ተመልከቱ ዑምደቱል ቃሪ بشرح صحيح البخاري እዚህ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ተመልከቱ تملكت الزقا لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه أهنا مسأباتين قدم ميلو قانونا لا الله سبحانه وتعالى جارح هنا أكل يهونا نونا مياملكوت قدم ميلون سياغن يهونم من بلو يترقومون ويالود أقير بلو يامتو لب بلو شارحوچو من دنو يالود علماءوچو من دنو يالود تملكتوا الزقا ومعنى القدم يالو يا قدم ميلو معنى هنا الزقا حديث لي من مالتنا له الكفار الذين سبق في علم الله تعالى أنهم من أهل النار الله الله معنى من دنالو الزقا معنى القدم هنا قدم ميلو معنى الكفار كفاروچنا جوالو الذين سبق في علم الله تعالى أنهم من أهل النار بالله سبحانه وتعالى أوقات بأزل يجهنم ناتشو تبلو يتوسنا يهونوت جهنم مموليا أرغو مجرشا لي ياسكمتاچو يهونو النسو نو قدم تبلو يتطرط الزيغا تادا شاريحوچ እንደዚህ ይያሉ አካልን ካላመለኩኝ ማለቱ ምን ሚሉት ነገር ነው